Kejing elek kai football hakani ke jela kat banang mi kisngi kala nang yai pau leng ba kejing don jengki klori elek kai ki ba pau bat kala long kum kawai na kilat ka ba ai kamai jakpo ya ki samla ki ba don ya kani ka sap. Wave samla uladan bentah hakani ka kam labun snam bat ubari elek kai ru na ki club ba pher ki ba na kani ke jela ula yo ya ka lat ban seng ya ka slam ai jing kai ka ban long kejing mentoy ya ki wai pat ki khana na lor ki samla ki ba don jing thrang ban pentebet yala de hakani kejing elek kai. Udiu samla udiu beli itu kerteng kumu samla delasting lingdo ubana kasnong mau lengat bat kaslam aji kai ke bola seng kadai ke belatip kerteng kum ke Future Learning Football Academy FLFA. Ya kini ke academy la pli pat ba ha ka prata uno pra arja arpusan do ba Bill Clinton wan kar UMDC ke sorang kam constituency ringkat ke jing pli pat ba ya ka first mau lengat interdong football tournament ke bola penlong ha mau lengat dong block 2. Haba jing kran hakani ka sngi nakal yang uba Bill Clinton ula ong bakumba ka don gajing ong baka kot ka khia ka de ka spa pa bat kumta ka jele kai kan wanra ya ka kot ka khia ha ka met ka phat bat kum ju ru kan pen pro ya ka jabing nalor kata ula kentu ru ya ki khna nalor ki samla bakin ya snok ti bat kani ka academy khnang bakan wanra ka jing mentoy ha ka jing thmu ka bagi don. Kadon kekentian ke boong. Kadon kekentian ke boong. Health is wealth. Kakot kakia kalong ke spa. Nama kata kacing elek kai. Ke sports. Ki chat sports. Ki paper kamtam. Ke football. Ke deci benta. Ke bon wanra. Ya kakot kakia. Ha kemet kepat. Congi ki beriong. Lada ngibit ngibiang. Ngidon. Ya kicing don. Ki paper. Ha kacing em congi. Ngidu spa, ngidon kali, ngipit ngipiang. Habang ngimdon ya kemet kepat kaba kabum chat bom klain long len ai baro. Namang ta kecing embrio kam tamru kecing em jongki kena. Don kam ya kemet kepat kaba chat bom klain. Namang ta kumbang ong ke football, tani ki sports, ki long sibenta ke bonwanra. Ya kemet kepat kaba chat bom klain om tak kata. Nrai ke bor perkat ke cabiang kaba klain kaba pro. Namang ta lengba jong kanik academy. Ya kerman skam ngek ba kan la banwanra ya kenika benta ha kecing em jongki kena bot kumcu jongki samla kebedan pok kanik strong bat kadong time brok away kanika long ru kasgi ke basa cingkemau nang ta jong kenika academy bat kumcu ru nang ta jong ka doba snong malungan namal ba la katu snam ngila yan manong mandon kum kenika slam ban ajing kai ngempat Judan. Nama kata kan kalau ngotsi jong kecing sak cingkemau nang ta jong kesnong. Bak ngi kerman skamru. Baling ba jong kecing don jong kenika academy. Kan kentiu ya kisamla. Kan kentiu ya kisamla pok kesnong pok kadong katain. Bat kamtam ya ki kena ya kini ki kena ki pedang red ki pedang k dang san. Bakin paikman. Siya kenika benta ha kecing jongki. Bakin wan banisno ketilang. Siya kenika slam acing kai ke FLFA. Kabalong ru kawai na kalan. Mau kabalong ru kawai na kalan. Hapa P3 storm, hapa bidon ha kenika slam P3 storm penkio. Na kawai kapol sa kawai kapol penangkio na wisnam si wisnam. Tegung kadak ke cingpli ya kenika academy ya kenika sengi ke bumta. Ngan penhel kenika lama kum kadak ke cingpli kenika academy berkuncu kenika football tournament ya ke baka FLFA ke penyai ya penhel kenika lama kenika puak.
mana ba la play po ba ya kan ga fast ball and Todong Football Academy Football League wala punya daga Future Learning Football Academy na ba jono ka singai ga monta Hakaji kran bat usamla blessing ulaong kum usamla ubalay simbenta hagi babun ki lempung yelek kai football ukmilanti bagi khana bat ki samla ki ban wan hakatika academy kin long ki bat treshtom bat ki bat don ya ka thong khnang bakin kiu hakakam yelek kai football Nolor kata ulaong ru babun ki khana ki bana katay ka dong ka than ki wan na ki long yeng ki buduna ha ka yok ka kot bat kim yo lat ban pen I ya ka sap ka baki don bat kumta ula senge katay ka academy khnang bakini ki khana kin yo ya ka lat kum balong lem ki wei pan ka kerteng chunga dei blessing leng do te song try chungi dei na nong churong ndrei ni pan ngelai poi ban song no sin sipo bangan te ba kum churu nga kumu samlaru ngalaya sibun kilat kilanti giba ngalaya hakleng chung ka football khamtam nadu ke under ki 16 under 18 bat kumta ter ngal simenta nadu ki reliance ne kilik ba pher ngil simenta silong bat khamtam ru ngilayo ban simenta hak PFR football academy ka bangilalong champion chongka third division arah cara pulai hapo silong sport association mangal simentaru kumcu ya ka university ka bangi represent po Nehu stage po North East ka bangi represent po Assam banang tu ngilade ge runners up chong ka North East ngilai man simenta ya ka national university hante po Punjab debat kumcu ru mentang ngala simenta lang haki club super division chong ka nong thamai sport and culture club debat kumcu ru mentang ngadon po chong ka club Smith ka badon po second division Barkum curu hamni banai ba baladep ngala don ngasimlun Kamelim Sport Association Kasmelim Sport and Cultural Club ngala don metang tu ban simentai ka SSA Cup Champion jong tau senam arah jar Husan dengan kemilan tiru bagi kena kiban wan hatmo kani akademi chungi kinlong kita kena kiban Tristom med ban mensim kiban don kathong nadu kibarit hadu kibahe kenang bakin kiu yaladi hakaliang chongka football ni na kaliang chongka executive committee chongka Future Learning Football Academy ngin wanra sibon ki coach ki ban wan ban scout ya kani academy chungi lada ni I bakina chungi ki bun bagi kena chungi ki sim serious bagi kena chungi kiu dan takadau ni na kaliang chongka academy in rai ba manla ka por ban manla ka kabenai ngin wanra iki coach ban scout iki player chungi khnang bagi player chungi nang ni kinam sakut tangane po sinong kinyo ban pani ka wi ka sap chung kipat syaki wi pat ki academy bar kham tam ru bang seng ki academy ru numar babun ki khna chung ya sinong ki khon ki badon ka sap ka talent ki ki khon ki baduk ndrei ki mi olat ban le silong numar ba bon ki ching ru ching sep te kumta nak len chung academy ni larai ba
bangin sengi kini akademi po snong khanang bai khana chung kin yolat kin yolanti ban pen I ka sap chongki ka ba pher tam bakin im la shale si bat ba tam ru ba kaching im chung ru kan sok lada ki penon kampha ya ka sap ka talen ka ba bleu la ai ki namar kan di football kini singi monta om dei tang kaching le kai football ne kaching le kai melen handai kala dei ka kam bat kalat kamai kaca kamai kaci ban yarap ika ying kasem bat imai kalawi chungki khana bat kumcuru na kaliang chong adika akademi chungi kabangi don hania po molngat kabangi la play mentah singi te ngitrang ban ikwa bagi khana chungi la sai lai singi banda kia la biang ka praktis kani katai ngin wanra mangin simentah kilik baper kum haki BB League ki Youth League ki Women's League ne ba kilik baper ki badan po Shillong bat chani satai ru ngila ban simentah kum kilik ki badon saudong chung ka bri chung new trap khasi chung iru ni haban siminta la kadai makana sa Sentia la dai makana sa West la kadai hakinu bentaru ni haban yalami khana bi khana chung kin yo ban explore ne bakin yo bakhina kin yo experience khamtam ru bakhina chung kin long slur ne khamtam ru bakhina chung kin long confident ni haban siminta kanu ka benta ka badai chung football ni haban yalami khana ka chung berkumcuru na kaliang chung ka akademi nilarai ba ki khana akademi chungi lada kikiu ne la khana chungi ki latebit ngin yo ban simenta ka po food division nomor bakani akademi chungi ru ka bangi nilai trelang hane po molngat kali te song bat ka molngat sport and cultural club ka badon mentah po food division chung ka SSA Shillong Sport Association te kumta ki khana ki ba ngila ibyang ki ba ngila ibit ngin ai ki kalat kelenti bakin yo ban perform hapo puluh ya kini akademi hi ngila rai bangin pediang lut ya baru ki khana ki badan saudong chon ka sinong chongi ki konthop ini kum sinong ki marchan ni haban pediang iki lada ki wan ban sinok tilang ban wan praktis kani ka akademi chongi ya kini ka akademi ngila belilang bat sentang bagan thei naduki barit baraduki bahe Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya